Kailangan ko lang mabilin. Dapat wala mabilis? Hmm. Sabi dili. Kailangan mo singit o Darna. Ano naman? Garna? Darna. Bujud, dali, bujud. Saan? Flavor. Saan? Flavor. Avocado. Hello once again mga idol, mga mananap. Nasa mga likod. So we're here again para sa another challenge. So karon ang challenge na mo last episode kay Chubby Bunny. Then challenge. Then karon speed dating. Speed eating challenge. So dili dating nga, eating challenge. So nami to look around nga among panganon ng mga food, so among gi-prepare na daan diri. So for our first round, which is the easy one, kay marshmallow, so di man makita no? Yeah, marshmallow. So kailangan naman mukaon og marshmallow 3 sa kada isa. So ready na? Go. And then the second, after, wala pa, later. So, the second, later na. Lingon dami. So, marshmallow first. So, time start now. Kailangan ko lang mabilin. Dapat wala mabilis? Kailangan mo tingit o Darna. Ano naman? Garna? Darna. Duha. Ano mo? Ano na eh? Nilipin na eh. Sabi ko Darna ay. Tuloy na eh. Tuloy na. Ano mo eh? Dapat na ako. Tuloy na. Mama, ikaw ko. Tayo na! Na. Slide na. So for our first round, ang idaog. So let's go to round 2. So ang round 2 na mo kay ice cream. So ice cream sa sunod. Okay, timer start now. Bujud, dali, bujud. Avocado. Actually, expired na gapon. Ayaw pa ilati mo, Ben? Go. Grabe ko. Kasi nagtungan eh. Grabe ka may raman tanin mo. Ano? Ulit na. Darna. Ano mo Darna? Darna! Wala, gulit pa ba? Wala na Darna din. Pili ko. Wala, vlogger. Vlogger juga? So sa atong round 2 ang winner. Si Percy, ani? Maklaro man ang si Daog na daanan. No doubt, no doubt. So kini. Para sa atong round 3. Kini kay gikas kong kitag kaon. May green tea? I need green tea. So for our round 3. Ay sorry. Yes. Lalo kasi yan, kaya na-pay man siya. Kung yun na Pizza. So wala lagi ng slice. na-slice na na. Sila ko makadaog na parang. Sige, pagkuha sa mga kansa. Uy, mili yung gamay slice. Pareho naman yung slice. So isa lang ka slice. Hindi ka namin may kaon. Ikaw namin ice cream. Ikaw namin marshmallow. Marshmallow na po. So pili na sa... Sige, ready na? 1, 2, 3, start. Dapat na nag-ketchup. May ketchup na.
Wala pa, napay ko ano. Tapos yung wala, wala. Marot na. Grabe ah. Magagit na ako kag... Darna! Nag-audition ni siya ako na ABS-CBN yun. Wala na. Ah. Gusto mo na nila? Wala. Sintoy. Hmm. Sige. Dali ka. What? 2/3, ma'am. Sige, recap na sa score. Sa first round, didaog si Beth. Sa second round, si Beth gihapon. Sa third round, si Rochelle. So, klaro kayo kasi winner. Ako. So, ang winner na to is Beth! Maklaro man ko. Nakay ko, grabe ka ha. Buwag. So, thanks for watching guys. So, for another challenge na mo, pwede mo comment below. Subscribe sa, tapos ring the bell, ring the bell, ring the bell. So, till next time, bye-bye. Bye! Bye!